Mabonshi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa acha nikwambie hivi, usiwe na moyo wa woga. Usiwe na moyo wa woga ama sijui ni exprimer hii pensée, lakini ujisikie kuwa na uhuru katika moyo wako. Kwa nini ninasema hivyo? Kwa sababu unajua, labda ulikuwa unatarajia, niseme juu yako, siseme juu yangu, huko mtu mwanaweza kuwa surtout waimbaji, mulikuwa mnayua kama mtaimba 20 personnes. Bo, akili zinajua vile, si vile? Kisha mnajikuta kwa mnaenda imba au siku unasimama 10 au 12. Kuko vitu vinaingiaka mtu na anasikia poa yalikuwa nao ya kufanya huduma, inakuwa sa vile inapunguka. Ile ni utoto, unihurumie niseme vile, ile ni kutokukomaa. Mimi nasimama hapa, mimi ndio mhubiri, mimi naanza kwanza kukutia wewe ndio moyo, manake uelewe kama mie haiko kusema kama sina haja watu wawe wengi. Siwezi sema bakuye au baache, siwezi sema hivi, sababu kama Mungu iko na haja bakuye, mie mtoto wake nikisema bakuye au baache, maana siko mtoto wa Mungu tena. Basi kama niko hai mtoto wa Mungu, bie baba napenda, mimi napashwa vipenda, bie baba nachukia, mimi napashwa vichukia. Sasa baba napenda bakuwe ba mingi, me habakuwe. Sasa eske Mungu atafanya, atashanje? Mungu atakata baraka aseme mbo hivi ngo bachache na sasa babariki? Hapana. Nikisema nini? Wewe mlijaliwa neema kufika, uhakikishe kweli na ule mwakufika alikupunguzia mauzi. Stadi ujisikie tu uko uhuru kupokea neno la Bwana. Amen, amen. Ninasemaka hivi, Mungu aendelee kunipa ujasiri hata ikiwa nakutana watu wawili, nifundishe tu ye Mungu alinipatia, nisipunguze dozi. Unajua Mungu anajua kwa anatupeleka, anapajua. Tutaweza kuwa tuko na hatuna precision mwakili zetu, lakini Mungu yeye anajua anatupeleka wapi. Kuko fasi walinialika nifanye mkutano, na wakati mwingine sijue kama ni mitihani ndio Mungu anakuwa kiko nataka kunipitisha ndani au namna gani, au Mungu aangalie kama kweli vile ninasemaka kumilomo na ndeza kuviheshimia nikikutana na nani. Bali nifatililia miezi 6, wakati iko nakosekana, wanakutana saba na bwana, wakati mimi napangwa fasi nyingine, miezi 6. Sasa opportunity kaonekana, tukapanga mkutano. Ilikuwa ya asubuhi. Cha kwanza, mvula ilikuwa inanyesha sana, tena ilikuwa kanisa yenye ngali naanza, kaza. Ya pili ya kuendelea, tafuta fadhali ya 3, ni fasi kwenye hakuwezi fika moto. Nikisema hakuwezi fika moto, maana gari usahabu tu, ilfo weye na mgulu yako. Sawa, ukapanga mkutano, nikalaga kwetu, kaniruhusu kwenda fanya mkutano. Kaenda siku ya kwanza nilikutana na watu watatu, na ule watatu alikuwa mwizi. Mwizi. Mkutano yebalilalia 6 mois, biko natafutaka mubiri panda 6 mois. Meso nafika siku ya kwanza nakutana 3 personnes, mchungaji na shemasi na mwizi mwebalibana kwa Mkristo wao jana busiku.
anatafuta mtapeli kwa kumdanganya, mwizi. Sasa bakamweka, bakupenda kumbeba kula polisi, bakalala naye mle mkanisa, bakamtosha kule mkufu, bakalala naye mule. Na iko sana nilikutana wale wawili juu nao walilala pale, mais peut-être singelikutana mu, lakini nikafundisha tu. Sikutaka nipunguze eti nakutana wawili ngafanya bie, nilitayarisha njoo bile tu juu Mungu mwaliniambia nilitayarisha, alikuwa shaya kama batakuwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Usikuwe na kuwa na ile habitide wakati unakutana niseme tu mwi lugha ya asili, unahugalala, unasikia sasa Yesu kile marche plus. Hapana. D'ailleurs, iko sasa Yesu alijuanga kama wawili ama watatu wakikusanyika tu juu yangu, basi niko pale, full stop. Kama ulikuwa tafuta mwingine hapa njia nyeupe wendi, me mwalikia tafuta Mungu abaki. Unajua siku yenye nilisimamaka mkanisa yetu ya kwanza, mimi nafundisha dimanche, nalikuwa bananipanga tu mapambazuko abakukuwa balisha nipanga dimanche, lakini neema Mungu alinipatia batu balikuwa na ile kiu ya kutaka banisikie na dimanche. Sasa siku bali mchungaji akatangaza kama ilikuwa ka sikukuu ya bajene, msepake mnakuwa ile siku yenye banachiaka bajene jo jene umoja aongoze na jene mwingine ahubiri. Unakuwa pia sikukuu ya watoto, hata kama ni muibada ya bakubwa banaacha mtoto fulani, mtoto jo aongoze, mtoto mwingine ahubiri. Sasa ilikuwa ka ile siku ya vita, bakachagula dada umoja jo aongoze na mimi mhubiri. Watu asiya leo tutaenda mkanisa maraba, c'est vrai na kanisa ili alake lisi bengi, lakini sasa nisimama kwa madhabahu nikavunja watu moyo mpaka nikawaambia neno ya kwanza. Niliambia watu mwalikuya mkanisa njo anisikili, asimame aendi. Sina lienda kuambia haiko mie njo, kama tu mie njo lengo tawende, me kama ni Mungu njo likiasikia ikala sasa pale. Bwana Yesu asifiwe. Basi unaona wakati mwingine kushie wenyewe tunaendaka tunasimama mbele ya watu Mungu atusaidie, atupatie hekima, tusiake azarde tuibe sifa zake, juu manake ile ni sumu yenyewe itaponaka, unakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nakuambia ile sudi ni zilete akili zako hapa. Sasa ndugu yangu, tuko na hii somo hapa, ni somo kubwa hii. Bwana Yesu asifiwe. Hii somo sijue niseme nini, lakini ni somo kubwa sana. Tulifanya hii gharama ya kuchapisha hii, uelewe kama njoo tutafundishana hii juma yote. Hii juma njoo tutafundishana hivi, ni mambo yenye tunafikiri, tusikie Kiswahili vizuri, tunafikiri tunayajua, lakini Mungu anataka tuyajue kufuatana na mapenzi ya Mungu. Sababu kuko kitu ye mtu anakuwaka anajua na anajua kama anakijua, lakini kumbe anakijua tofauti na gisi alipaswa kukijua. Bwana Yesu asifiwe. Shida tu moya yetuko nayo huku kwetu ni sababu hatuna tabia ya kukuya mkanisa na Biblia ama vitabu. Hatuna ile tabia. Benye unaweza kutana biko na mabibilia humu, anaweza kuwa tu wale benye tunaitaka aseme njo watumishi. Oro shie bote tuko watumishi. Tukiuliza humu utaona kama bengi bo walikuya vile. Lakini mie kumasomo waliniambiaka hivi, les paroles s'envolent
mais les écrits restent. Ndio kusema nini? Maneno inapeperukaka na inasahaulikwa, lakini ye mtu aliandika, saa ingine anaweza piga ako licho na anaona ndio mimi nakumbuka, nilikuwa nishasahau. Sasa huku kwetu hatuna ile asidi. Nilikuwa nafuata mafundisho ya kanisa moja ya Tanzania, banaita kanisa ya full gospel, manake injili zaidi, injili kubwa. Ni mchungaji Zakari Kakobe ndio anaongoza ile kanisa. Nikatoa machozi, nikaangalia kanisa mzima, kila mtu iko na vitu hivi viwili vikubwa mwele mkanisa. Kila mtu, awe dada, awe kaka, awe baba, awe mzee, kila mtu iko na Biblia, iko na kitu ya pili, iko na agenda. Manake na huko naona hakuna wa kutikisa mwenzake saa ya neno. Kila mtu iko, manake nikasikia buro, nikasema kama sie tuko ako nini? Kila mtu iko concentrate, manake banasema neno. Unaona kuna unajuza biko mumaso muditware wala wapi menjoki si balilelewa, unakutana bakristu biko. Manake nikajiuliza, nikaangalia video, naangalia kama video zao, sionake mkristu manaenda kuweze. Najiuliza abasikiake wese sana wako wanahubiri. Nikakomprendre kitu moja, huko mambo mtu akiizoweza akili zake tu na ataenda viki. Bwana Yesu asifiwe. Nikuambie mfano, njoo ukomprendre kama huko tu vitu vikiingia, mtu akivitia mkichwa vitadisipline na mwili. Muniambie bazazi yangu, nicho bakubwa mushona mandoa na mandoa, muniambie siku gani mushako na muya anasema ndenda kwa kuisi. Muya iko mulushungi akasema bwana ninasikia wese ndenda kwa kuisi. Sasa na kwa kabiko tena watu wakatubiko watu bana kwa kabako banadamu mejia nina wasikia yake wese, akili zinamwambia hapa atoisikii tenda eno lushungi lo. Sasa ile tu akili kujua vile inafanya ile haja haiwezi nitokeza. Sisi tunasikia kama wese, sasa tuko muibada ni tu akili zinaona tu kama tunaendaka. Mtu mwali tufundisha jana kanisa yetu, akatuambia kitu kikubwa kikilibakia mwakili zangu. Akatuambia hivi, alishawahi kufika Kishasa kufundisha Kishasa, akasema sasa nilietidie population ya Bukavu na population ya Kishasa, niliona tu kitu kikubwa kibatu wa Kishasa wanatushinda ni kimoya tu, banayua kutulia mkanisa, lakini ase kutafuta Mungu kuomba. Sasa tutakutana ule mwenye alikuwa mkonseri ya Mike Kalambai anacheza na furahia, manake unaona tu anaabudu Mungu, na ule ndio atenda mkonseri ya Ferigola, ule ndio atenda mkonseri ya Weranson, ule me balijidisipline, awe mpagani awe mkristo, mkanisa kishaingia ni kimya na adabu. Haiko saumu mkanisa zetu za huku Bukavu biko wanafundisha na huko ku Facebook. Mimi nasimamaka kumazama kuambia watu hivi, sikwake na dawa, siko magicien na Mungu wetu, jeji Mungu wetu naye haiko magicien. Mimi nilifanya yangu na nishaisema kwa hii madhabahu yangu ya kutayarisha neno, nilishaifanya. Sinjo hivi mimi naandika malgré biko mkichwa, niliandika pia. Hatua ya pili, broshire hizi sinjo zile uko nazo. Sasa na wewe ufanye yako. Hata nihubiri hapa aye mpaka yake wa damu ianze nifuya. Kama uko distrait kule hauko concentré, akafanya maji njo hii neno ikujengi. Akafanya maji. Tuambiane tu ukweli. Basi
niko nafundisha hapa na wewe huko ku Facebook unapenda nigeuke magicien. Comment je vais te diviser? Non, c'est impossible. Au takuwa notatoka mnasema kama leo nilikuwa hii. Wengi ujiulizo ulikuwa hii. Bwana Yesu atusaidie. Sasa sijue, lakini niambie Mungu hivi, kama Mungu angelinisaidia kufuatana na hili somo, mimi nasihi mbingu zinisaidie. Niko naomba Mungu anisaidie nisichamuke mara. Kama ningelihubiri polepole tu, sababu nataka watu wanielewe. Lakini Mungu afanye mapenzi yake, asifanye mimi napenda. Lakini kwangu mie saa mwanadamu na kujisi niko naelewa buzito ya hii somo, ningelipenda nisichamuke. Sasa sijuake ndio inakuwaka njoo kutane nishaanza panga moyo wangu mara utulie nisichamuke hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sijuake vinakuwaka mimi naanza panda. Lakini somo tukielewa hii somo tutakuwa tunafanya hatua kubwa sana katika maisha ya Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema vizuri, tukielewa hii somo leo tutafanya tu kiingilio tu, introduction tu ndio tutafanya leo. Muyangu kae hapa kwako pale haunayo, uko point zero cho introduction. Kule unaanza na mimi naanza na zero hapa hivi. Leo tutaangalia tu hii introduction ya hii somo. Somo yetu inasema aye. Tujibu sote kule sababu tuko nao deja. Banaandika pale. Somo yetu inasema ibada. Bwana Yesu asifiwe. Somo yetu inasema ibada. Nisaidie urudilie ibada. Zaidi ya jirani ibada. Sasa hii neno ibada uisikie tu. Nitangulia kusema hivi, usipoelewa maana ya neno ibada, hata kwa kuitafsiri utaitafsiri vibaya, na ile yote itatokana na vile tu haukuelewa njo kusema nini. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie hivi, hii neno ibada iko na vole mbili. Bwana Yesu asifiwe. Iko na vole mbili. Kumasomo balituambiaka kama neno inakuwaka na deux sens. Njo zile zinasema vole mbili ama maana mawili. Kuko sens yenye banaita sens propre, manake njo maana yayo ya kweli, na kuko sens yenye banaita sens figure, manake ni ya kubandikiza. Lakini kwa kutafuta mwanzo ya ile neno au shina ya ile neno haimaanishe vile banasema, mejutu walikosa ya kutumikisha bakaibandisha vidi. Na ile neno ile sens figure, manake maana ya kubandikiza, kwa mara mingi sana njo yenyewe inapataka nafasi msosiete. Njo watu wanazoea sema sana. Asili yayo batu wanashindwaka kuielewa. Ngoja nikupe tu mfano. Ngoja nikupe hii mfano, utanielewa. Pitia hii mfano. Ndakupatilia mfano 10. Jina yangu ndio nani? Modeste Graine. Kapeshe ni jina hapa hapa. Ndio jina zangu mbili ziki. Sasa yenyewe ndakupatilia kwa mfano ni hii Graine. Ndio uelewe kuna kwaka maana ya kweli selo asili ya jina, na kuko maana ya kubandikiza tu. Sasa na ile ya kubandikiza ndio inaingiaka mbio mbio, jina kwaka tu tegetegi.
Sasa mie bananiita graine, mukiswahili banaita mbegu. Sasa unaweza niona anasema ema balianza kai kukupatia jina ya mbegu. Tuko tunaelewana pale? Niko na ubiri. Siko nafaa komedi. Balianza kukupatia jina ya mbegu. Lakini sasa ukikaa ujiulize maana, nishasema ile maneno hapa. Maana eske vraiment maana ya graine njo mbegu, wao wanashanje lugha. Ni lugha njo walibadilisha. Paske wanaweza ita graine, mwingine anaweza ita semence, mwingine anaweza ita mbegu, mwingine anaweza ita embro. Wale wote wanasema maana ya jina. Biko na shanje njo malugha. Eske tunaelewana kanisa? Biko na shanje lugha. Biko sasa wanaweza sema je vais dire quoi? Banaweza sema okay. Banaweza sema Jésus. Mwana anasema Jésus. Mwingine anasema Yesu. Mwingine anasema Yoshua. Wote walisema jina moja. Malugha tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua au Yoshua. Paske njo Yesu mkiswahili, njo Jésus mufrancais, njo Jesus muanglais. Maana sasa yenyewe ya jina graine na njo kusema nini? Mtu ambaye watu wanachunga mambo mengine kwake, basi ile sasa ndio rasine ya jina yangu. Watu hawajui hii. Na hii neno ibada, Bwana Yesu asifiwe. Nasema vizuri, tuko mkiingilio, na kama hausikie hii mzuri, vingine vitakuya kule, utaenda najiuliza kama Bwana alitosha hii wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hii neno ibada uelewe kwanza kama ni neno ya msingi katika maisha ya Mkristo. Kuna kwa kama neno ya msingi. Juu hata nyumba inakuwa na msingi. Banaweza jenga nyumba ya 4 niveau, 10 niveau, lakini zile 10 niveau zote zinadependre na msingi. Na msingi ikiwekwa vibaya, kisha wazidi kupandishia yako manyumba, upende usipopenda, huko siku yenye itaanguka tu. Atanifanya finisaji. Bwana Yesu asifiwe. Narudilia ile phrase. Msingi ya nyumba ikijengwa vibaya, hata upande manivo na ufanye finisaji, kila mtu aanze una nyumba afurahi, vile tu msingi haikuwekwa vizuri, uanze chunga gisi ile nyumba, mwisho yao ni kuanguka. Imani ya Wakristo wengi iko inadidimia, inashuka, inafafazwa, inazimika. Shida ni nini? Shida kwa sababu msingi uliwekwa kwa kipande. Bwana Yesu asifiwe. Kuna insuffisance yenye hatukufundishwa mwinjili. Ile insuffisance inatuma tunakuwa tunakomala, tunaendelea mekule chini, tuliacha maviti. Sasa siku moja vile vitapenda zijikomble, zijifunike. Sasa zinajifunika, tunaporomoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa maana kama neno inakuja, uelewe kwamba mbegu zina mpango fulani na wewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa utofauti, sikia hii phrase nzuri, utofauti kati ya maana ya neno ibada katika matumizi yake ya kawaida na matumizi yake kutokana na Biblia. Matumizi ya kawaida ya neno ibada na matumizi ya hii neno mbibilia. Biblia ina reconnaître ibada njo ya aye, na sie wanadamu tuna reconnaître ibada njo ya aye. Kwa vitu viwili vinaachana sana. Na hii neno ibada ndio usikie kwanza kama vinaachana. Si huku kwetu tukisikia tu ibada tunaenda mkanisa. Ni definition yetu ya tunazoea, ndio ile sens figuré. Tukisema ibada tunaona gisi tulikuya hapa 15h, watu wakisema tunaenda tuko na ibada tutaanza 15h mpaka saa fulani.
manake wanaona mkusanyiko. Njo signification, maana ya neno ibada kwetu ni ile, manake tutakusanyika kuabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Njo ile tu, bakisema neno ibada, bamingi waliona hii teme wambazi labda fasi fulani balio tu manake watatuambia jinsi vitu vinapaswa tembea mkanisa, sifa na maabudu, nyimbo za ibada. Njo ibada hili. Haiko vile njo tutongee. Tellement différent. Bwana Yesu asifiwe sana. Je dis bien tellement différent. Kiongea ibada, tunaona mkusanyiko ya watu ambao wanakuja kwa nia ya kuabudu Mungu. Juu ya ile nia ya kuabudu Mungu, ndio maana wakapanga ile kusanyiko ibada. Tusome maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tusome sasa maandiko uelewe hapa. Jean 4:23. Yohana mtakatifu sura zake 4 mstari wa 23 mpaka 24. Jean 4:23 à 24. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Sikiliza hii maneno kwa umakini. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Ni neno la Bwana. Sasa niko nasema hivi, niko nataka kwanza nikuoneshe utofauti, uelewe de tutafundisha hii somo. Parce que beliko na mapape za français pale, hata bakipima kukompare na vya Kiswahili, unaweza ona sasa ile mbona iko saa iko njo bimoya. Bimoya. Parce que français inaleta ingine signification yenye labda tukukua tunawazia hata. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati nilikuwa natayarisha hii somo, paske nilikuwa niko sasa vile niko najiuliza nifundishe nini. Lakini wakati hii somo iliingia moyo wangu, ikanibidi ni comprendre kama hapa si alikwe nihubiri siku moja. Niko na siku 7 nahubiri kwa intervention 8. Kusiku 7 lakini intervention 8 parce que dimanche c'est avant midi, je crois c'est comme ça. Muibada na tunakia funga mkutano jioni. Alors, ndahubiri mara 8, niko nasimama kuhubiri watu, kufundisha watu ibada. Kila siku ibada. Ikafanya nijue kwamba ni lazima nichimbe sana. Nisikuwe yuluyulu sa mwenda ubiri tu. Manake nisiruke. Na njo maana hapa kona niona. Sina pupa. Manake ata tumalize hizi. Ata tukishia kuia pili pale. Basi, tunaishia mkutano pale. Kwa tunaandaa mkutano kwa kanisa yetu. Nilikuwa nafundisha juu ya sala ya Baba yetu aliye mbinguni. Kwa mpango wangu nilikuwa nishaipanga hivi tu mnaona hapa. Paske njoki si mimi nafanyaka, napendaka vyangu vyote niko kumsali. Kwa hiyo panga na ndafundisha hivi siku fulani. Nikawa ninafika kuile ya mwisho, ile neno la mwisho ya sala. Hatukufikaka ku 3e partie. 7 jours ikaisha. Nikajikuta eske niende tu narukia juu nimalize. Sisi fundisha watu ya Mungu vipi? Manake tutaenda pole kwa tunaishia leo, tunaanzilia pale kesho. Kama tutafikia kwa hii ya pili, nataka nitoke hapa nichirasile zile 2 zilibakia mkichwa. Kuliko niruke nifike kwa hii ya mwisho na biishie pale na kumbe haukusikia kitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa hii neno ibada kwa maana ya kawaida ya wengi, tunajua kwamba ibada ni mkusanyiko ya Wakristo ambao wanakuja
kwa malengo ya kumwabudu Mungu. Njo tunajua viti ile ni tafsiri yenye iko terre à terre, njo sens figure, lakini sens propre ya neno ibada, matumizi sasa ya Biblia ya hii neno ibada. Bwana Yesu asifiwe. Narudilia hapa, si kwa bure, niko narudilia kwa kawaida ya gisi shie wote tunajua. Tukisikia neno ibada tunajua kama ni mkusanyiko, tulikusanyana, kila mtu akatoka kwake, kwabo, mkazi, wapi wapi, tukakutanana tufanye ibada, au tufanye misa, au tufanye kilte, au tufanye kanisa. Tunaenda mkanisa, ndio Kiswahili tunazoka itilize huko kwetu. Batu ya Tanzania wanasema tunaenda ibadani kufanya ibada. Manake tunakusanyika pale, tuimbe, tuombe, tupige mikono, tutoe sadaka, tushukuru Mungu, tusikie na maneno ya Mungu, na tunaenda tunasema vipindi vya ibada viliisha. Lakini selo Biblia haiko vipi. Selo Biblia, ibada ni nini sasa? Biblia inapozungumzia ibada mara nyingi inaelekeza kwenye mtazamo wa moyo kwa Mungu. Halo. Hii somo hii narudilia, Biblia sasa inasemaka yo neno ibada haianzake kwanza kuona mkusanyiko ya watu. Inaanzaka kwanza ona hali. Bwana Yesu asifiwe. Nisikie hapa, hali ya moyo. Manake mtu anaweza kuwa iko yepeki na anafanya ibada ya mzuri mbele ya Mungu, iko yepeki na anafanya ibada ya bien mbele ya Mungu. Paske ibada selo Biblia ni hali ya moyo ya mtu iko nayo yenye inaelekea Mungu, selo maandiko. Ndio tafsiri ya neno ibada. Mfrancais wanaita adoration. Pale mimi naanza kuchanganya neno ibada kwa Kifaransa, selo Biblia anaita adoration. Sasa sikia tofauti huku kwetu. Tunajua adoration njo maabudu. Tunakuya pale, tunaimba sifa na maabudu, asende zile ngoma nyimbo za mbio tunatoka mayasho, kisha banakia piga okay. Tunaanza sasa za pole pale ase njo maabudu hili. Tofauti ya sifa na maabudu kwa sifa unakosa una mfupa tena maake unaruka surtout mimi naruka sana. Njo sifa zile. Kisha maabudu njo zile za pole nashuka chini. Njo maabudu njo vyetu hivi, lakini selo mbingu hapana. Tusifundishane selo shie Biblia, tufundishane maneno ya Mungu selo Mungu mwenye maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Ibada ni hali ya moyo. Ndio maana ukiangalia vizuri kwa ile tuko tunajifunza hapa, Mfrancais nilitraduire nikasema somo kubwa kwa Kiswahili inaitwa ibada, lakini Mfrancais inaitwa adoration. Kisha hapa kumeni au plan vikuu asili ya ibada, Mfrancais ni origine de l'adoration. Manake utakutana nafasi yote kwenye kunaandikwa ibada huku ngambo, kama inaongea kama ni adoration. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maana yake hii neno maabudu au neno adoration cho inafunga ibada. Halo. Sasa hapa kama ni ngimu psikoloji kwanza, cho nielewe vizuri. Elewa hivi. Sasa kuabudu njoni, ushasikia kwanza maana? Manake hapa sote asikia tuko tunasema neno abudu.
maabudu. Unisaidie akili zako zisiende zinawazia ile kipindi yenye tunahakikisha kama ndio ya sifa na maabudu. Ukishaelewa hii introduction utaelewa ndio kusema nini ibada ama maabudu, ndio kusema nini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii neno adoration, preparation zangu nazifanyaga mu français, lakini kuhubiri inabidi nihubiri tu mkiswahili parce que watu wengi ambao wako mbele yangu ni Kiswahili ndio tunaongea. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema nikisoma mu français ndakuwa obligé nitafsiri pia mu Kiswahili. Sikia hivi, qu'est-ce que l'adoration? Kwa Kiswahili ibada ndio nini sasa? Sababu shasikia utofauti wa maana ya ibada selon shie na maana ya ibada selon Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est l'une des réalités spirituelles le plus profonde de la foi chrétienne. Dans la pensée biblique, elle ne se limite ni au chant, ni aux prières, ni au rassemblement religieux. Ni kusema nini? Maabudu au ibada ni mojawapo ya nguzo ya maisha ya Kikristo. Sema tu amen. Narudilia, maabudu ni mojawapo ya nguzo ya maisha ya Kikristo, na hii nguzo haiishii tu kwa nyimbo. Hapana, inaenda odela ya nyimbo. Sikia, hata Mungu anaweza fanya ibada. Tukisema inaishia kwa nyimbo, mwasemake manake iko limiti, haezi abudu Mungu. Eske tuko sawa sawa ndugu zangu? Tukisema inaishia kusikia maneno ya Mungu, manake kiziwi iko limiti, haezi abudu Mungu. Oro iko odela ya mkusanyiko. Bwana Yesu asifiwe. Ele avant tout, hii maabudu, hii ibada, mbele ya yote ni nini? Ni jibu ya mtu kumtambua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kumtambua Mungu. Usikie ni neno kumtambua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Adore, kuabudu sasa ndio kufanya nini? C'est avant tout reconnaître. Hapa nitapigilia msumari. Manake siku yenye utakuwa nasema mimi naenda kuibada, unisaidie uanze badilisha mtazamo wako kiakili. Usikuwe tena unaona ibada sawa vile mkusanyiko ya wewe na watu. Ujitahidi uanze ona sawa vile ile neno ibada ni afere kwanza ya wewe peke na Mungu kwanza. Roho yako kwanza, hapana shie. Roho yako ukianza tu na vile tunga mkichwa yako tu, huko yo utashanje mu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kielewa tu kama ibada ni wewe kwanza, hali ya roho yako wewe na Mungu, hapana mkusanyiko ya watu. Huko vitabadilika, vyo peke vitajibadilisha. Kuabudu ndio nini? Mbele ya yote, kuabudu ni kureconnaître la souveraineté, la sainteté, la grandeur et la gloire de Dieu. Hii Kifaransa hii iko utamu sana hii. Ni tafsiri kwa Kiswahili. Kureconnaître. Kureconnaître njo ae. Mama, sasa maneno iko ya nguvu. Siki watu leo wataelewa haya. Ndugu zangu, mnisamehe muelewe haya. Mnisamehe sana. Mimi najua makanisa zetu tulishaka zowezwa mahubiri tu, mtu aruke tu, lakini wakati mafundisho yanakuya tunaanza ona saa vile mbile njo vya wapi baba. Hauwezi komala kwa mahubiri tu, utakomala kwa mafundisho. Njo kwa maana ukiangalia mzuri, wakati niko nasimama mbele ya watu naanzaka kwanza na kuwafundisha.
kisha kule mwisho nahubiri sasa, sababu watakuwa washaelewa kitu fulani, mwisho wanaenda hubiri, vinapata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi natayarisha kwenye maneno ya hizi siku 7 nitaingia, uvumilie vile. Nilikuwa nafundisha fasi moja na nifundisha juu ya Pasaka, nikaanza na introduction, ikaacha razi, kanisa ikapola, pakawaza maraba, huyu bwana anatuletea vya wapi? Nikamwambia hivi neno moja tu, ikawavuruga bote. Nikamwambia mnayua kama Yesu alikufaka kumsalaba na hayabaumba? Huyu bwana alikufaka kumsalaba, haina hayatuumba bo. Lakini mwisho nikakia tuona wananiandikia message, mwalimu tulikuelewa sasa. Mwisho ya mkutano yenye nisemaka kumwanzo ikalomba bakevielewa sasa mzuri mwisho, sababu ilikuwa niko complicated. Na wewe ufumilie tu, hii hata viko vinakuwa sasa vile vigumu, utaelewa tu. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi ya mimi kusimama hapa, Mtakatifu yuko hapa, njoo frère enseignant atakuweka kwenye kweli yote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa avant tout kuadore, kuabudu, maana yake hii posho yote tutaongea juu ya maabudu. Bandugu yangu, mimi najiuliza kitu, babasazi yangu aitu, c'était une question nilikuwa najipose wakati waliniita kwa Hebroni kufundisha, bakani propose tena nibafundishe matokeo ya maabudu. Nikaenda nikabafundisha, lakini nikabauliza swali, kwa nini najua juu ya matokeo ya maabudu? Tutajifunza ile nayo. Nikauliza, est-ce que vraiment tunakwaka tunaabudu Mungu? Parce que dimanche mbili kwanza hata moja iko nguvu dimanche ipite na kukose fasi mwa maeneo yetu ya Panzi. Tuanzie tu kuparoisi, tusianzie hata mwesanse kwa Panzi naanzi, tuanzie tu kuparoisi au hata hapa ku Maison Blanche na kufika mpaka si iko nguvu dimanche ipite na kulikosekana hata dhehebu moja, kanisa moja yenyewe organiser aseme louange na adoration. Kila dimanche kunakuwa kama louange na adoration. Kila dimanche bajene banakuwa kama nakusanyika mu louange na adoration. Kila dimanche, lakini matokeo kwa maisha yao zero. Tutafika pale. Sasa hii neno ibada au maabudu, mbele ya yote, acha tu ile mama, haina shida. Mbele ya yote maabudu ni kureconnaître la souveraineté. Hii neno reconnaître, acha tena ni souligner mkae yangu vizuri. Reconnaître, kureconnaître ndio nini? Reconnaître la souveraineté de quelqu'un, c'est admettre, ni kukubali kwa moyo wako wote. Unakubali ule mtu, unakubali kama ule mtu, unakubali nini? Kureconnaître souveraineté, unakubali kama ule mtu iko na mamlaka ya juu yako. Pole pale, parce que moi hii definition ndio mnalala shina ya yote yenye tutongea. Bwana Yesu asifiwe. Manake kuabudu njoo hai. Kuabudu haiko kupiga magoti hapa. Kuabudu haiko kuinua mikono. Kuabudu haiko kulia tu. Kuabudu haiko zile nyimbo za polepole zenye bamizisema nataka aseme utupigie slow. Haiko maslow njo maabudu. Maabudu ni kujua mule mroho yako una reconnaître ukubwa, unene, upana, uwezo, mamlaka. Unasikia mimi nataja wewe ndani, una reconnaître vile vyote vya Mungu. Manake unaitika kama Mungu ni Baba, iko na uwezo, iko na mamlaka, iko na vyote, na mimi naitika huyu anitawale, aniongoze. Maana yake kwa kifupi, kuabudu ni kuachia Mungu abebe maisha yako jinsi anapenda. Juu wewe uko inyora, haujue kitu, haujue njia, hawezi jinyoroshea mkono, hawezi nyangua mguu yako ufanye hatua. Jo nasema moi je suis incapable, alors je laisse tout à Dieu. Akiniambia
Modeste, usipite hapa, hakuna njia. Haiko ndio mlango ile. Hata macho yangu inaona ndio mlango. Na vile Mungu alisema haiko ndio mlango ile, pita hapa. Okay, ndaenda pale. Maabudu ile selo Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Sa una reconnaître ile uwezo ya Mungu, zile nguvu za Mungu, ile upendo, wewe una reconnaître. Ningeliingia ndani, ningelikuambia hivi, wewe kisu unaikala pale, haiko njoo wewe ubi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kisu unaikala pale, haiko njoo wewe ubi. Wewe wa kweli uko mwewe. Kesho ndio naongea hivi. Sawa, muda inapita. Kesho ndio ndaongea ile. Ndio utaelewa, ukielewa tu vitu itakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudilia hapa, nimalizie kwanza hapa. Nasikia tumalizie tu hapa kwa hii definition ya neno maabudu. Adore, kuabudu njoo ae. Kuabudu, narudilia tena ndugu zangu wa Kristo, munielewe. Kuabudu ni kukubali. Ni kukubali, kurekonetre uwezo wa Mungu, na mule muroho yako unasema huyu njo atawale kumie, na sana nitawala, mina paswa mfanizia byote venye anapenda. Amena, sema amena. Mina rudilia tena, isikie. Kuabudu haiko kupiga goti. Kuabudu haiko kupiga slow pale kupiano. Kuabudu haiko kusema maneno ya mingi, inaenda odera na kutamka. Sasa mtu anaweza kuwa hajua wake sema na anaabudu Mungu. Kama mtu anaweza kuwa anajua sema, iko na maprofeme za Biblia, anajua artikile parole, lakini hakuabudu. Sasa kuabudu ni kureconnect. Manake mwalifanyisia Mungu ibada. Haiko mwalimba sana, haiko mwalihubiri sana, lakini mwenye muroho yake alikubali, akasema hivi, mimi naitika kama Mungu ndio muweza wa yote. Mimi naitika kama Mungu ndio mwaliniumbaka. Mimi naitika kama Mungu iko na nguvu zote. Sasa saa akili zishaitika vile, kwa hiari, usikie le phrase. Saa akili zisha reconnaître ile grandeur ya Mungu. Wa Mungu. Kama sababu akili zo peke zinakutuma sasa ujilazi hata chini. Hakuna tena malikulazimisha, lakini vile ndio lireconnaître mweye binakufanya uone tu sawa vile huko unayeyuka mbele ya Mungu, unainama sasa. Unainama sasa. Unainama sasa. Unamwabudu sasa. Hii shati ya kuinama, maanake Mswahili ingine kama unanifuatilia utakomprendre kama geste ya kukuya piga magoti inakuyaka nyuma na mtu kwanza roho yake isha yeyuka zamani. Bwana Yesu asifiwe. Roho isha yeyuka, isha pondeka. Tuko tunafanya mikutano, aseme mikutano za uamsho, aseme mikutano za Injili, aseme mikutano za sifa na maabudu, lakini mtu iko nasimama mbele ya waimbaji anawaambia mjikaze, mwingie kiroho baba. Ingie kiroho kwa kinguvu. Mtu akirekonekte tu makuu ya Mungu ataingia. Bila vya kujali mimi navala nguo za mweupe sasa ikala chini. Tusome maandiko. Maandiko inasema wazi. Yesu hakusema, sikia hii kitu hapa. Yesu hakusema aseme waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na. Hakusema watakusanyika. Kuonesha watu kama definition ya maabudu iko mbalimbali na neno kukusanyika. Na watafuta watu kama hao. Wale waabuduo, hapana wale wakusanyika. C'est tellement différent. Sisi tunajisifu, tunaona sasa vile tukishakusanyika, tuko ndio na defense ya bien, ba musicien wa bien, pianiste wa bien,
sio ile mzuri, tunapiga ngoma kila kitu kinakuwa vile vyote viko bien. Dans la musique, on appelle ça harmonie agréable. Iko agréable tu kwa masikio yetu. Mais est-ce que Mungu naye alisema haya? Ni kusema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema hivi. Unaweza kuwa katika ibada lakini haukumrudishia Mungu utukufu hata sekunde moja. Kama tu roho yako haikurekonetre ukubwa, upana, unene, mamlaka, uwezo wa Mungu, na ukasema huyu mwenyewe na hivi itawala, kama usikia pale hauabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nimalize kusema hivi, hakuna mtu hata umoja katika maandiko mwalishaka abudu Mungu akarudia vile alikuya. Roho hayakuwaka, na mpaka sai nasema, tangu Biblia mwanzo mpaka Ufunuo hamna hata mtu mmoja mwashaka abudu Mungu. Mimi usinirudishe nyuma tena. Ukisikia tu ninasema neno abudu, ukumbuke definition. Maana mswahili nyingine, hakuna mtu mwashaka reconnaître ukubwa wa Mungu, unene wa Mungu, pana wa Mungu, na akasema Mungu tawale maisha yangu, kisha mtu akabakia vile. Lazima Mungu atabadilisha maisha yake. Mwa hii introduction aya nikwambie tu hivi, kama wakati mwingine watu tujifundishe kuacha kupelekea Mungu mahitaji. Halo, tujifundishe kuacha kupelekea Mungu mahitaji, tuabudu Mungu. Tukimwabudu Bwana, mahitaji yetu ataijua. Paske niruke kidogo, inatoka mu introduction ni kuilie tu, vitakuwa kule mbele. Paske maabudu inatoshaka Mungu mbinguni, inamuleta muroho ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yananiambia nini? Kwenye kuko mzoga na ndio kwenye tai zinakutanikaka. Mungu kiingia wewe, maana yake sekirite ya mbinguni yote inakuwa utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mwasiwasi, lakini baba mkubwa wa mwamu hapa hivi wanatuongoza kwa hiyo wakati. Aketu aseme leo sitalala mwele mabuilding, takia nilale kanisa ya Jerusalem. Baba, kama hapa kuna kwa kazamu naye aende. Ule mkubwa vile tuko pale, manake na security yake yote shakuwa pale. Sasa wakati tunaabudu Mungu, tunamdeloge, tunamtosha mbinguni, anakuwa anaikana mshindi. Bila siliinvente. Maandiko yananiambia ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kila mtu ya wale wanaomwabudu, wale wanaofanya ibada. Simama tushukuru Bwana. Kesho tutaendelesha hii kiingilio. Kesho nakwambia sina ya wewe, utaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alika jirani yako akule, elewe neno maabudu. Sio tunaenda tu. Tunaenda maabudu, louange na adoration. Tuelewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua Mungu hawezi kuwasalimu. Mungu hawezi kuwasalimu. Kesho tutaongea. Ndio maana nilisema kama mimi sina pupa. Unasikia introduction hii haiishi. Akiana tu ile papier, siku kama Mungu atapendaka tutaendeleshaka kwa tutaishia, lakini tutaenda vile Roho Mtakatifu anataka. Roho wa Bwana ndiye mwombezi wa kanisa, hapana wengine. Tunapaswa kufuata uongozi ya kinyume na akili zetu. Yesu